Tuan-tuan berkali tak terfikir, ujung pada ihdina ni ada amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin tu imam pun amin, makmum pun amin, kecil besar tua muda amin. Lepas pada ihdina, dalam Quran terlalu banyak doa-doa. Rabbana bermacam-macam Rabbana, Allahumma bermacam-macam Allahumma, tapi tidak ada amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat Quran, tapi ujung tu tak ada amin. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran muqama. Tak ada amin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika fala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil. Tak ada amin. Yang ada amin hanya ihdina. Kenapa para hadirin semua? Kerana wallahu alam tak ada orang yang boleh sebut benda ni, tapi hikmatnya apa? Hikmatnya nak ajar manusia bahawa segala-gala benda yang aku beri kamu, hai manusia, kalau tidak ada hidayat daripada aku, kosong, neraka berlaku.